Mi imamo još jednu facu na našem univerzitetu. Potom borca za zaštitu okoliša i podizanja ekološke svijesti kod svih nas građana. I naravno, istaknutog sportskog radnika. On je pod rednim brojem 3 na listi za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Naš dragi i uvaženi Zvjezdan Karadžić. Dobio sam jednu obavijest od predsjednika gradskog odbora, kaže malo smo probili pa požurili, pa ću pokušati da požurimo. Malo me sramota Damira, koji je nažalost podobro mlađi od mene, kad reče koliko je radova napisao, propao bi uzem, nemam svega 4 knjige, neki 50-ak radova, pa do penzije ću se potruda ga makar malo stigne. Dragi moji sugrađanke i dragi moji sugrađani, dragi gosti, dozvolite da vam pozdravim u ime Gradskog odbora Tuzla, u ime predsjedništva naše stranke i u svoje ime. Ono što bih ja danas pričao, pokušat ću sažeti na to na što sam se ja skoncentrisao, na što su se naši ljudi skoncentrisali i zbog čega bi to vi trebali glasati za nas. Naša stranka se zalaže za osnovne principe stručnosti i kompetentnosti. I ono što je jako bitno, a mi to ne spominjemo, posvećenost. Zašto je posvećenost bitna? Mi imamo jako puno pametnih i stručnih ljudi koji ni na koji način neće da se stavi u funkciji dobrobita zajednice, nego ganjaju svoj vlastiti i nekad to je njihov izbor, ali kako onda popraviti situaciju u zemlji ako se svi izmakne? Dijelim na nekoliko polja, na polju obrazovanja, nauke, u kojem ova zemlja trenutno ulaže 40 puta manje nego što je bivša socijalistička republika Bosna i Hercegovina. Moji saradnici i ja borimo se za studente kroz strane programe tipa Erasmusa dobiju evropski standard studija, opremu i pomagala koji će u tome pomoći mogućnost mobilnost studenta ka drugim univerzitetima u regionu i zapadnoj Evropi. Što se tiče sporta, kao nekadašnji kapiten ekipe državnog prvaka u rukometu sam osjećao potrebu da znanje koje sam stekao u toj oblasti prenesem i na mlade ljude i trenutno sam predsjednik najuspješnijeg sportskog kolektiva u Tuzli, jednog u najuspješnijeg Tuzlanskom kantonu zadnje 3 godine. To je omladinski ženski rukometni klub Jedni Istok. Pri tome nikada ništa nisam tražio, a Boga mi ne dobio nikakvu pohvalu za rad, ali za kritiku tu se ne štedi kad gošta zaškripi. Zaštita okoliša kao jedan od najvećih problema u našem kantonu je polje mog djelovanja, pogotovo u sektoru rudarstva i termoenergetike. Na prošlom skupu, prije nekih 20 dana, sam dao egzaktni pokazatelj u kakvom sam stanju. Sada bi to samo malo sveo. Dobro je ponavljati neke stvari. Zašto? Da bi pravili što jači pritisak da to prestane i da to unaprijedi. Umirimo od aerozagađenja. Drugi smo u svijetu po stopi smrtnosti u tom domenu. Najstariji termoenergetski blokovi u Evropi i 3 naše termoelektrane među prvih 10 najvećih termozagađivača u Evropi. Ugljevik na prvom mjestu, 7. Kakanj i 10. Tuzla. Bio sam nosilac studije utjecaja na okoliš bloka 7 termoelektrane Tuzla i radio sam sa velikim entuzijazmom jer sam znao da nam treba takav savremeni blok u skladu sa europskim standardima koji će zamijeniti neke stare. Blok 7 je trebao biti sagrađen 2017. godine po planu, a onda je odgođeno do 2022. godine. 5 godina je puno, pogotovo uzimajući obzir da aerozagađenja određenim polutantima, recimo sumpor dioksid, trenutno je do 30 puta veća od dozvoljene granice. Treba pored toga vratiti proces sumporavanja postojećih blokova, treba sanirati postojeća šljačišta, treba uraditi nova šljačišta u skladu sa evropskim standardima, a sve to košta, traži puno vremena, košta preko 2 milijarde maraka. Imamo 1000 tona opasnog otpada deponovanog, to je zakopano u industrijskoj zoni grada koja predstavlja latentnu opasnost da širi kraj se nalazi uz rijeku Javu. U utorak idem u Sarajevo
da dočekam delegaciju krovne svjetske okolinske agencije UNEP-a koji će mu dovesti do Tuzle da nam kroz projekat obezbijede sredstva za uklanjanje žive iz nekadašnjih AK1. Godinama radim na tome, mislim da je najveća većina vas dobro upoznata sa tim problemom. Treba zaštiti jezero Modrac kao osnovni, a kritični vodni resurs za vodosnabdijevanje okolnih gradova, a industrije. Sprečansko polje je siromašno vodom, a mi smo, dame i gospodo, uništili tu rijeku. Oni koji su na vlasti i mi svojim povlačenjem i nedjelovanjem. Time što smo dozvolili da neko radi kako hoće, a ne kako mu zakon nalaže. Sada umjesto da imamo ekološki prihvatljive proizvode sa tih polja, imamo to da ne smijete nikom ni reći da su uzgajana na tom području. Pitanja Bijelog mora i Koksare se moraju promptno riješiti. Malo nam je našeg zagađenja, pa još imamo i susjede državu Hrvatsku koja želi da odlaže nuklearni otpad u neposrednoj blizini granice sa našom zemljom. Član sam ekspertskog tima angažovan od strane državne agencije za tu namjenu koju radi analizu slučaja i definisao kakvi bi negativni utjecaji se mogli očekivati u kraju koji gravitira toj lokaciji. Posljedice bi čak i u slučaju da se nikad ništa ne desi mogle biti pogubne. Kao što vidite, stalna borba na više frontova. Zašto je ovo sve navodim? Kada vam neko govori da trebate glasati za njega i stranku koju predstavlja, onda je dobro znati šta je do sada radio taj čovjek, da vidite ima li kakvih rezultata iza njega i da li se može vjerovati u to što priča. Još uvijek jedan od gotovo glavnih argumenata koji se poteže kada se nema ništa drugo, patriotizam. Ko se borio ako nije za ovo zemlju? Stalno se vraćamo rata. Od rata i ratnih zasluga se ne može živjeti, dame i gospodo. Ja sam bio 44 mjeseca vojnika, kasnije oficir armije Bosne i Hercegovine, sa javnim pohvalama sa linije fronta i ponosan sam na to. Ali ja bih da to ostavim iza sebe. Da stvorim uslove da moja djeca, da moja Ena i moj Dario ne proživljavaju takve strahote kakve smo mi preživljavali. Naš nosilac federalne liste Edo je dao dio sebe za ovu državu, a ne govori o tome i ne prsi se, nego gleda naprijed. Ovdje vam sjede ljudi koji su ostvareni i koji su radili mnogo toga i njihov rezultata rada govori da su kredibilni da obavljaju funkcije za koje su kandidovani. Pogledajte naše kandidate sa listi, pogledajte našu nositeljicu i nositelje, Mirjana, Selin, Edo, stat pa spomenuti. Da, stat pa spomenuti. Koja stranka ima takve nositelje? Ovdje nam sjede i mladi ljudi koji još nisu došli u poziciju da se u punoj mjeri iskažu. Jasmin, Isman, Jasmina, Omer, Alma, Bakir, Edis, Malik i puno drugih koji su činjenicom da su se pridružili našoj stranci jasno dali do znanja da ne žele da se prodaju i članskom kartom vladajućih stranaka steknu uslov da dobiju zaposlenje, nego da hoće da dobiju posao jer to zaslužuju, jer su sposobni i spremni da rade u interesu ove države. Puno je stvari koje treba uraditi u našem kantonu. Jako puno i na poljima moga djelovanja, obrazovanju, zaštiti okoliša i sportu. Sada vas pitam, koliko se uradilo u zadnjih 28 godina? Da li mislite da ovi što su do sada vladali mogu da vam donesu nešto dobro? Mislite li da je došlo vrijeme da vam na položaje dođu sposobni, stručni ljudi posvećeni tome da donesu napred? Ili, dame i gospodo, da još čekamo? Naša stranka svojim djelovanjem kroz organe zakonodavne vlasti na svim nivoima pokazuje kako se radi. Tu smo za vas, stavljamo vam se u funkciju, a vi nas provjeravajte, kritikujte, tjerajte da radimo to što smo obećali. Ali znate šta? Mi to ne možemo bez vas. Vi nama dajte povjerenje i da onda zajedno zasučemo rukave i svojski se potrudimo da popravimo napokon situaciju u našoj zemlji. Idemo zajedno i tačka.